tugire Kristo bakunzwa mukama aho muri kumane z'isi ndabahaye ikaze kuri iki gicaniro cya sasta z'ijoro muri rizamu ryo hagati ya sasta na saa 9. ndabahaye ikaze ngo Imana yenyine amahoro, Imana y'isoko ry'ibyiza byose, Imana y'isoko ry'ubweranda, Imana y'isoko ry'ubwenge, iduha umugisha, iduha umugwiza, iturinde kubabara, itwagurira imbibe kandi duteture mu makuba y'ubwoko bwose, kuko turabanyamugisha kuba dufise Imana. Iruhande y'amasengesho tugira turakeneye inyigisho ku by'ukuri. Abana b'Imana twaricaye mu masezerano dusinzirira. Abana b'Imana twaricaye mu masengesho tugorerwa. Abana b'Imana twaricaye mu nyigisho dutundira. Gutunda muri mbicaricyo kintu cyatunze ni kintu kiba cyari gisakamaro kibitwana runaka kubera impamvu zitandukanye. Gihe bakibikanye n'ikirwaye, gihe bakibitsakanye, bakitsatagipoke, gihe bakibitse mu kintu gikanye kigatunda kigatakaza agaciro kacu. Abana b'Imana benshi niko tumeze. Turagarutse rero kuri iki gicaniro, turagarutse muri rizamu. Murazi ko iminsi itari mike dusigaje, tuzogenda tuganira muri rizamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 ku bijanye n'ibicaniro. Nimukibaze yuko Imana ari umuhemu. So umuhemu kandi ntaresha. Izi nyigisho niyo mwazakira mukazishira mu buzima. Nimuzivundike mu mavarisi no mu marezanyo no mu garde robe. Zizobafasha niyo mpamvu keshi zitaba ndende, zitazoba ndende. Icyo twaraganiriye ku bijanye n'igicaniro. Umunsi wa mbere anzo kwigora zenda biro nimero takana musabwiro zina zo kwigore azabishira ko nimero bigiye kuri YouTube byose. Umunsi wa mbere ejo twaganiriye kuki igicaniro cya saa 6 cyo kwiga Imana tukayisanganiza amashimwe kuko ije kutubura hasi. Eko ngeragerageza kubazanira titire kugira ngo yari turasanefu n'umusi turasandisha. Yes, ni uburyo bwemewe n'Imana ubwo guhura nayo ikagukorera ibitangaza. Narabwiye impamvu tuvuze ngo uburyo bwemewe n'Imana. Hari ubundi buryo abantu bibwira. Narabwiye akaronka abasenga kemoshi, narabwiye abasenga ndagoni, abasenga kiranga. Bari bafise ibintu bibwira mu mitima yabo ati nitubandwa turi gusa, nitwikata tukava amaraso, nitugirane. Neri yarabigaragaje mu kubwira abantu zibambaye n'abashera ati nimwikatagure ko muri Imana yanyirasinzira byuka ikabumva. Bari bafise ibintu by'imikirwa bagira bakabona umenga ni Imana ija kubumva, ariko ku by'ukuri Imana basenga ntiyumva. Cyari kibumbano, cyari gishushanyo. Izi nyigisho rero turimo zivuga ngo kubaka igicaniro cy'umukama. Kubera ko twubaka ibicaniro by'umukama, kuko hari ibindi bicaniro byubatswe bitari by'umukama bitubuza amahoro. Ugasanga nk'ubu inzu bamwe yarabandiwemo irimo igicaniro giteza impanuka, giteza inyatsi, giteza urwango, giteza umubabaro. Ugaheruka wewe winjiye muri iyo nzu wubatse Kristo, mugaba amanyanga, amabuga, iyo nzu bikakwisamira mwita. Ugasanga iyo nzu itongeremo uguma avuga ngo amaraso, 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 amaraso. Ugasanga icyo gicaniro kirahari. Birasaba ko nawe ucana igicaniro cy'umukama ukajya muri karti. Nimurumva ko hari abavuga ngo hari umuntu yaje kuri umusozi amahoro arahaboneka, hari undi yaje kuri umusozi ibara riragwa, hari waje muri urupango amahoro araboneka, abandi yaje mu rupangu tutangura kwica inzoka, tutangura kwica imisibo.
hari ibirenge umuntu utavuze mudashwanya atakwibye atagusabye ideni muhorana ingwara muhora kwa muganga muhorana agahehera. Niyo mpamvu usama amasaha yose si imisi yose yo kwakira buri muntu wese, ariko iyo woza igicaniro mu mutima wawe, iyo woza umutima wawe ku gicaniro wubakiye umukama uhora mu butabazi. Twarabonye ngo kuko twubaka igicaniro, turabona ngo igicaniro ni iki. Igicaniro dushingiye mu gitabo cy'Itanguriro tukaraba kuri Yakobo igihe yaryama kisegura ibuye, twabonye ko igicaniro ni ingazi yururukirizwa ko ububasha bw'Imana, ububasha buvuye mu ijuru bugakorera kuri twebwe. Kandi mu byumve ngo zone netre nibaho udasiga igicaniro cy'Imana ufise igicaniro cy'abadayimoni ku buzima bwawe, ni oringati. Kandi igicaniro cy'abadayimoni kuko bama bariko barategekanya imigambi, Imana ikamira kirapfisha ubusa. Ntukibaze ngo ko ndiho narawera unaga igicaniro cy'abadayimoni kindiko ko waratebye kurongorwa, ugateba kubyara, ugakunda ntukundwe, ugahora mu ruzererezi, ugakora akazi ntushomereye bikanga gukora umugambi n'umwe, ukisanga wajabutse amahanga umaze imyaka 3 n'itanu mu mahanga nta n'inzu urubaka, aho hazari waguze agaparsera kamwe nako gafise ku ideni. Ekada unabicaniro bikuriko uranyuka buregwa bakakwiba ibyawe ugatembagara ukarara mu gahinga, ariko n'ubundi gakomeza ukidadira ngo nabicaniro bikuriko. Ekada urakunda ukabengwa wabanje gutunza ngo ubutunzi bwawe, abandi bakobwa barondetse ubutunzi nawe wareje mu nutwa mugabo nurigera wemera bano kuri mu biravuga ngo nage kumikitagira cyosiko. Igicaniro niki, igicaniro gishobora kubaho mu buryo butatu. Nage ko buri munsi muzoza muzatura gatoya ko dufatira kuri Bibiliya dutora igicaniro icarico n'impamvu dukeneye kucubaka. Icyo twabonye kuri Nowa, turabona ko Nowa aho yarageze hasabwa izindi mbaraga kubereke nibyo yararokotse abandi bapfuye. Umaranga mutima yarafise umubabaro uko atakironka aho bateramana abo bajyanisha inama. Mu bigaragara yarafise umunuko, isi yari ku rudingi rw'amazi, na Imana yari yakamije ibiremwa ibitegwa ntibyari byaciye bimera ubwo nyene bihumeka. Arabona ati umuntu asumbya agacira inyamaswa, haza umwuka w'Imana mubwira ati na Adamu bujya kugira nawe Imana yishe inyamaswa kahitahora yica. Nawe rero ko Adamu yishwe inyamaswa kugira ngo afungure, nawe ni wica inyamaswa kugira ngo yambare, nawe ni wica inyamaswa kugira ngo ufungure. Ari kucanira umuriro Imana kubera ko Imana no umuriro. Umuntu kurahavuga mbere Imana ubwayimotegwa neza mu mazure gari yanukiwe ngo arahumetsera avuga ati kabisa hongeye kuba gahengo, yari yanukiwe ubwato n'amatwarete yarahari, yari yanukiwe utari bute no wihumeka neza iratabara. Tangiki imiyeza giri, tangiki isezerano, ikura yiki ibihano biremere, ikura yiki urupfu rwo muri rusange. Kuko guhera kuri Nowa ni bwaki uzira ibya byasoce byasogokuru, ubizira kubera kutamenya ko no kudadika izose kwawe. Ubundi amaraso ya Kristo aratweza kandi imirimo dukora iradutabara. Kavuga ati yakoze neza nka sekuru Dawudi, ubundi ngo akora nabi nka se Akabu na Karoli. No musi tukomba turabe aho umwana w'umuntu nawe yongera kibwirizwa kukabona gahinga rimwe. No warabonye kangaratete rimwe, nawe yarabonye akamuna rimwe. Namubona uri mu kangaratete ukaba uri mu kamuna, ukaba waherewe, ukaba wananijwe, ukaba wasuzuguritse, ndakubwije ukuri ikizotuma isengesho ryawe ryumvirwa n'igicaniro cy'umukama. Ubanza ucyumva icyaricyo bizorangira ndakubwiye icyo gishirako ibijya ku gicaniro. Kubera iki? Hari igicaniro cy'ahantu, Nowa yubatse igicaniro cy'ibintu, hakaba n'igicaniro cy'umuntu.
Kristo yabaye igicaniro kiri hejuru n'ibicaniro. Nowa yubatse igicaniro cy'ibintu kuki aho yarari nta wamwomora, aho yarari yarahamenyerewe, yaratewe ubwoba n'ibyabona gakurya wowe uri umugore wararugeze mu rugo. Igicaniro wubaka nigisa n'icy'umukobwa atararugeramo. Uri umugore wararugeze, umugabo nawe mudahuza aracahari, uruvyaho nawe utararuronka umugabo aracari muhira. Hari wategeye kubyara umugabo aromoka. Mwibuka neza ko Ana ngwerokana y'amatanu ajana ibitambo ku gicaniro buri mwaka. Ana barajana gasenga, kandi ngo yamubwira turansomera abahungu 6. Bisigura ko yamutangira amashikanwa menshi. Mugana rero kumvirwa, yagiye kumvirwa arukavuze ngo mbitse umwana nzomukugarukanira. Anubwiwe kugwiwe ruhande yiyangajije kinazokora. Imana iziburubura bwiwe uyo musinda yinjira muri Ana. Mugabo yari rero kandi yari yishira tahura. Samuel ngo bigitangaza muri Israeli. Byumvikana ko n'abana bacu bari ibicaniro, hari imibavu, hari udukwi dukwiye guhora tubashirirako. Pawulo ngo baramwiweje ingana senyu udukwi, baravuga ati nindusha arakanye ko rubwa amazi yamuhakije. Ariko ngo amaze gucana umuriro, ngo inzoka iraza imuroma, imufata, imukomora ku kuboko. Ndababatse, irya nzoka yavuye mu muriro, inzoka ntibonana n'umuriro. Irya nzoka yavuye mu nkwi, inzoka ntiweshyira mu ngusenye. Kuri kose Paulo ntiyari yatoye umugana wa rupanza hano ngo ibijyanye indani mu nkwi ntibikunda hamangwitse. Irya nzoka rivuye, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko iyo ucanye igicaniro cy'umukama ibihishijwe mu buzima bwawe birahishurika. Akarere uherereyemo, abagomeye ubuzima bwawe, icyaguteje ubugumba, icyaguteje icaniro kirahetse kigaseruka. Nta mpamvu nimwe ukwiye kwinuba gucana igicaniro cy'umukama. Nayaye nubwinuba uzotabarwa n'iki? Nta muntu n'umwe azokwisanga adakeneye gucana igicaniro cy'umukama, kuko iyi minsi munitegeko nimubaka zuyazi nimutabikora nk'uko Imana ibibabwira muzotangara mubonye ibintu by'impinduka mu buzima bwanyu. Kubera iki? Amabanga ya shetani agiye kumeneka. Icyo ngomba kubabwira cyoje, iki nigi y'inyigisho uzakwisanga unagomba no kugira nitiro kuki, kuko shetani nishaka kumenya ibi bintu ubabaraza aho bari babanza amatwi. Aravuga ngo kukareke ndakumva numve ko ibyanje yabigezeko kubera system yashitswe. Uno mwanya wo kwisuzuma ukera kwina, ntabwo ari ubusa ukwiye guhora wangirizwa mu buzima bwawe. Tigari gukunda kubwiyorobetsi muri ajyakurya, ntigari gukunda kubwiyorobetsi bwari kereti, mugari kuguma buhishije. Byari ngombwa ngo bigaragare, ariko binagaragare ko Paulo Imana itamutanze. Abakira babohoka babohoke. Nguyu umwanya mwiza. Nariko ndababwira ngo ubundi gicaniro ni ingazi, ni ikintu gishigwa kugira ngo ubashe bw'Imana bwururuke. Mu yandi majambo Imana yuruka ikora, kandi igicaniro gikordona, gitegeka abamarayika gukora tacho basabye, kubera iki bashiriwe twebwe gukora. Mug'impamvu abamarayika badakora nuko twicecekeye natwe kwitegeko rya rudasonga. Mugabo yitwa Tobito yaravuze ngo ni jewe jenyene mu muryango wa sogokuru nakoze ibyari byarategetswe bigashigwa nk'inahapfa, ariko barabyirengagiza. Yahawe ubudahangarwa ku buryo budasobanutse. Kinigiye cyuko udangarwa bw'Imana bukorera muri wewe. Wirabira mu bwishyuka abantu ngo nibyo ngo abize ngo ifakirite ngo ubuya nyene ngo barashomera. Ntabwo ari bose baraguhenze, nibicaniro bibariko. Kandi nongere nkureho umugera mufise mu bwongo bwanyu. Muravuga ngo Kristo Yesu
ukwa gatanu mweranda byose yaravuze ngo birarangiye ngo abirangirije yego igorogota reka mbabwire ikintu kimwe Kristo Yesu ibyo yarangije ni byicungurwa ariko hari intambwe tubwirizwa kugira ngo tugere muri iryo cungurwa ryuzuye iyo ntambwe ntandi ishingiye ku byo data yashinze nk'itegeko kubera iki Kristo Yesu imbere ko avuga ngo byose birarangiye buri nta jambo na rimwe yavuze rivugurutse irindi yaravuze ngo umajambo mu mategeko Imana yashinze umusabye wayo Musa nta na rimwe rizovaho nta na rimwe naje gukuraho ahubwo naje kuyasigiriza no kuyanogera so kwari ugani musoye kwita ku bintu bibaruhije oya ibyoroshye bihuye n'Imana yaguhaye bihuye n'Imana yagukoreye amashimwe mu mutima wawe kimwe muri 10 amashikanwa yabo akawuto kukubiba ushaka kubiba icunda fisha mu nzu amwe kufite ubutunzi bwo kuja kukigura yakuya bya bintu bituvuna ngo ikorera isuguru y'inka ngo ikorera imene ngo ikorera ashira ibitworeye bishingiye kutegeko rya rudasonga niyo mpamvu igicaniro cy'uyu munsi ubwa mbere kigizwe n'ubutonganuke bw'umutima wacu ubwa kabiri kigizwe n'ubutonganuke bw'ibiganza byacu tukaza imbere y'Imana iminwe igaragara tugasaba Imana ngo yamasezerano ukigerganya kimwe muri 10 gizokora byose sinkubwiye ngo uzererwa kandi urakererwa gose mugabo mwishi uzobyivuza uzobibabarira uzobyigwa none naheza abandi mugoma mu byuma iyumvire kwibwa impuzu zikagarukanwa inyuma y'imisi runaka imvire kwibwa telefone ikagarukanwa inyuma y'imisi runaka imvire kwibwa igitenge mu wundi muhana kikagarukanwa cyawe ibyo abandi ntibabibone iyumvire ko bumaze imyaka 3 Kristo amaze imyaka 3 akora murazi siguro gatatu cyo bisigura kweshi ngunda kubasigurira iyumvire ko umaze imyaka 3 uri umunyeshuri y'amashuri urashomereye nakazi karopera manufisi kabura umuntu numwe gupfumbatisha ngo agwe n'ifana umunsi umwe Imana igukubisa gashi karonka kandi kare warubiko ukabikora neza nkuko Imana igusabye ugacuha ku mugwiza ukaronka abako kandi ugatangara kinigi cyuko atari inzoka zituruma kubikonje ahubwo nigihe cyuko ducana umuriro byangiritse bikajabona tukamenya ibifuri byatumye tutabyara none nawe warabyumvise ucuri ivumbura kisenge cyuko ivumbura ndabwire bane b'Imana ikizakubwira ko umukozi w'Imana ari umuhesha umugisha wawe ntazokudikatika ntazokaresa amaranga mutima yawe azakubwiza ukuri kushingiye ku ijambo ry'Imana akubwira ukuri gushingiye kuri Bibiliya akubwira ukuri kwico data gushaka ko nawe ubyumve nutenamuka bikora uzobuhiriwe ariko nimba ngo umukozi w'Imana ngo arirata niba atirata ku itegeko rya rudasonga bizogenda gute genda musomeza buri 119 umurongo w'130 muraba igicaniro niki ni ingazi Imana yururukiriza ko ububasha bwayo gatabago hari amasezerano mwasezerano kuzobyara ntibikugwaho n'imyaka 70 ufise no undi Imana yobiyemuka undi Imana yobirenganya kandi imigani ya Salomo 17 kandi cyamuna 17 abafise umwete abashira umwete mu kurondera Imana nayishira umwete mu kubiyereka tamamvu yugora mu ijogota kinigiye cyane nagiye kwa rugoko butatu bw'ibicaniro hari igicaniro gishingiye ku kintu no watangiye igicaniro gishingiye ku bw'Imana yamukikirishije hari inyamaswa aravuga ati nkeneye gufungura nkeneye kuba hari n'igicaniro gishingiye ku muntu kavuga uti mbaye igicaniro bamishaye banani baravugiye mu itanura ry'umuriro ngo kwera byabyo abasogokuru wakoze kibereye ngo ariko nitwari kwemera guhemuka ngo tubeho ahubwo twemeye kwicwa kugira ngo niduhemuke Imana yavuga ati muranyemeje umuriro uhindukayo ngo ibaha akayaga ubukari bwayiburungika ku nkombe ngo avuga ngo twebwenye n'ubwacu twitanze nk'ibitambo bitsima kubanuzi bwa Daniel buvuga Kristo Yesu yitanze nk'igitambo kizima kandi mwibuke neza yuko iki kintu mukuya kucitegurira kwa
abanyeshuri bagiye guhaguruka ariko abambuzi b'amahoro bagiye kugira ibibazo, abasenyi b'ingo bagiye kugira ibibazo, abangiritse b'igikundo bagiye kugira ibibazo, abaraguza bagiye kugira ibibazo, abaterekera bagiye kugira ikibazo. Kubera iki? Ubundi ngo Abeli yari yatanze ishikanwa rimota neza, yari yahaye Imana ishikanwa rishimisha ku mutima, kuko yari yatanze kiva amaraso, yari yatanze guhura n'Imana ishaka. Ntibisigura ngo kandi yatwaye utuntu twa fake, no, ahubwo yatwaye ibikomoka iyakomoka. Akantu mukanyumvira niyo mwose kumotahura neza iby'ibicaniro. Tusevuga ngo ndi mukatolika, tusevuga ngo ndi umupentekote, tusevuga ngo ndi umumizima, ngo ndi umwanglikani, ahubwo ibyo umva ibyo mutima mweranda yagira abubaha Imana, abakeneye umugisha kuri iyi si, abakeneye kuramba no kuranirwa, abakeneye guhindurirwa amateka. Ntukavuge ngo nacho ngenye nacho ngizene, burya womenya imisundu iri musi ya uryama, imisibo iri muri yo karo yawe, wo kwiruka wovuga ngo nudengeri kwa mazi rwaruru cyane igicaniro cy'umukamura ariko bizogaruka ubunyundo buziruka. Ibanga ryari rishije mu ishikanwa rya Abeli n'irya Kayini ryari ryuko Abeli yatanze ikiri ku mutima w'Imana, ariko Kayini atanga igikomoka iyo yakomotse. Kayini yari yavuye mu ipfu, atanga ibivuye mu ipfu. Kandi hari umuvumo kuri Adamu, isi zo kuruhisha, iguha ibyo urya ubanze kuruha, kandi uzosubira muri iyo. Imana ibona ko Kayini Abeli yamusumbije kumenya ikiri ku mutima w'Imana, isharira byoka, amaraso araseseka. Hashimigwe Kristo ko yamenye ari hejuru ya Abeli akayacecekesha. Byumvikana ko uyu munsi amaraso ya Kristo ashobora kukweza nanje akanyeza, tugacecekesha ibisokuru bibi byose, tugatangura ubuzima bubashasha. Igicaniro niki? Igicaniro ni ingazi. Umugabo yitwa Hamani amaze kubona risase kumwakirira ituro, ngo yaravuze ngo basi mu mufuko w'ivu nzore ndawufukamako, ngo mugihe umwami azonyishibikiza ariko arasenga Imana yiwe, ngo Imana izongirira ikigongwe ku bicumuro, nokora muri ico kibanza umugibone ko mfukamye kwivu ryo muri Isirayeli. Ari igicaniro kigirwa n'ahantu, hari igicaniro kigirwa n'umuntu, hari igicaniro kigirwa n'ibintu. Nabwiye ko Kristo yabaye igicaniro, abigitanga rimwe rizima kandi kiri hejuru y'ibindi. Nowa yakiriye ibintu, ndaje tuganire ikindi. Je twarabonye ngo akamaro k'igicaniro hagati y'Imana n'umuntu. Akamaro k'igicaniro hagati y'Imana n'umuntu nakahe? Nuko iyo uri kuravuga tuwiteka nyagora ku ngoma, iyo uri kuraririmba, iyo uri kurasenga, iyo uri kurihana ibyaha byawe, Imana irakumva. Mugabe iyo ugomba guhamagara ubwami bw'Imana kuri iyi si, Imana igushingira, igufatira ku murimo wakoze, unyegeraniriza babandi. Zaburi 50:5. Akamaro nakahe? Nuko Imana basimeze nka kujya ko umubyeyi afise uruhinja, iranabyivugira muri Isaya 49, iravuga ngo kurya ko umubyeyi afise umwana ko bibera, niko nanje bafise ko bibera. Bo niyo kwigera mwirengaje cyangwa mwamwibagira.
ngo abyo imaga mwirengagiza cyaka mubagira ngo ariko jewe uko amazina nyere mu kiganza cyanje muri izanyene aravuga Imana iravuga ngo ni je nabahetse kuvana mu buto bwayo ngo n'ubu ndacabateruye ushika imvi zanyu zizobure yanje. Imana rero umubyeyi afise amaberebere mu gikiriza ciwe mwiberegiye aragira amahoro iyo umwana agotomeye ayo maberebere. Umubabaro wa mbere uza ku mubyeyi yabuze uruhinja nuko akamira hasi. Imana yaravuze ngo narabyutse mu gatondo ndaraba umuntu n'umwe ariko arataka ubutungane ndamubura. Mwabakobwa, mwabahungu, mwabagore, mwabagabo, Imana yarabyutse araba ngo uri karataka amahoro, uri karataka ubutungane, uri karataka ibyiza, uri karataka imigisha arabura. Hari imigisha twasezeraniwe twumva mu ndimi, hari imigisha twasezeraniwe amasezerano twasezeraniwe kugira tubigere ko biri kuturusha. Iki gicano turi kubaka nico kije kugirane kuzanzamura ibyacu. Niyo mpamvu mubona umuntu yiyomye agatanga kimwe muri 10 akagira amahirwe akatugwa kumugisha iyo migisha imubako uko nyene ugimana iri kibahonje. Ubundi rero n'ibindi byinshi byiza mugiye kubona nimutadohokerwa nimutahemukirwa. Iki gicaniro gishingiye ahantu tugiye kubona twajya kubona kuri Burayimu, tukibone kuri Yozuwe, tukibone no kuri Gideyoni. Hari ahantu ushobora kuburuka warahaburiye amahoro, hari ahantu ushobora kuburuka warahaburiye igikundiro, hari ahantu ushobora kuburuka warahaburiye ibyishimo. Ntibiri ngombwa ko banza gutawa kuba ngo ugende, no hari abantu mwibaza ngo mwaratse kurongowa uko mutari mu karere kari mwindaye. Shaka homo kugende. Hari abantu mwibaza ngo byase ko muronka akazi byako muronka mfitse byako mutunga ngo kubera ngo abantu mubana, no wabuze igicaniro cy'Uwiteka. Nuvuga umurozi yamaze kubiruhande yawe naye umusambayi nawe umunyeshari nawe umunyenzigo kwavise igicaniro cy'umurozi ku buzima bwawe mwisho ukenyukana umubabaro. Niyo mpamvu hari uburere buri mu ibindi bicaniro bisaba ko mubagarika bw'ibirenge byanyu mushizeho igicaniro cy'Umukama. Tugire Kristo Yesu akuze. Tugire Kristo bakundwa b'Umugabo. Hari ingwara byase yukwikira uhorana imiti ya buri munsi nta nuko uzi kuri kurangiriza amakigo yawe uzoyikugwa ko nuko ushizeho igicaniro cy'Umukama ko nawe ari ibicaniro bikuriko. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Amamuko mu kigabane cya 12 murongo wa 6 ngo Aburahamu aca muri icyo gihugu gushikashika hano yitwa Sikemu ku mumanda w'Imore. Icyo gihe abakanahani nibo baba muri icyo gihugu. Umukama abonekera Aburahamu amubwira ati iki gihugu nsogiye urubyaro rwawe. Aburahamu yubakira uruhimbo Umukama aho hantu yari yamubonekeye. Murumva Aburahamu ko ari mu rugendo nkuko twese turi mu rugendo. Naragira stabilite nkuko abakobwa mutaragira mu ngo zanyu. Naragira stabilite nkuko tutaragira mu busaza bwacu. Naragira stabilite nkuko tugipanza amazu y'Abarundi. Naragira stabilite ngo abona atanda hafashe n'ahandi. Ahaciye Imana iramusanga. Aburahamu yari umupagani nkuko nawe uja mu misa ukumva amasezerano ukumva ubuhanuzi. Imukaniriye Aburahamu ntiyajebajebye. Yaravuze ati hano hari abakanahani. Abakanahani ubundi n'abantu. Iyo mubana n'abakanahani nta faranga ukabakaba. Iyo mubana n'abakanahani urakora bakaba ari bo basarura.
iyo muzorabe n'abandi imisozi ndwi Imana yavuze ngo birukane n'abandi Abakanahani, Abagirugashi, Abemori, Abahivu, Abaheti, Abayebusi n'Abaki. Mujye kubisoma mu gitabo cy'Amateka cyo gutera kwa kabiri kirone cya kabiri nyene ni kigabane cy'indwi bariye vuze batandatu abindi bisinda bivuze. Abakanahani batwara ifaranga bakora igishoboka cyose ku buryo ikirara cyawe cyo kuronka amafaranga utigera ugikabakaho. Kandi Burayimu ukako nigi atari bwava Mesopotamiya. Burayimu bari bafise Imana y'ifaranga kubera iki Setera yari umucuruzi yacuruza ibigirwamana yarabikora yarabicura kimvikana ko atakimana ari gukora ngo Burayimu anezego yamwimye amafaranga. Mugabo Burayimu aravuga ati umusozi w'Abakanahani nzowubako gute diyakangwa n'ijambo Imana imubwiye ngo hano nzora urubyaro rwawe. Ubwa mbere Burayimu dufate ko ngarase nk'imyaka 78 Gyumvikana ko Burayimu kugira ngo abane n'Abakanahani abwiza kugira ubwenge. Ubwa mbere Imana imubwiye ngo hano nzora urubyaro rwawe. Burayimu narubyara afise Imana yamutoye afise imyaka 75 Sara arafise 74 nta nindi koroka bari bwabona ngo hano nzora urubyaro rwawe. Abakanahani urabona ko biruka n'ifaranga n'abadandaza n'abagwiza tunga biragoye n'ingambukira muri bo. Burayimu icyo yakoze ni igiki ntiyakinase. Hari abakristo benshi babwira ngo cakira urubyaro, cakira umugabo, cakira umugore, cakira imodoka, cakira amafaranga, bicakire mugabo wubaka igicaniro cy'umugabo. Utonda mu misozi mu masengesho kubyuka saa 9 gusenga utagira igicaniro cy'amasengesho mbabwije ukuri muri guhomba gose. Mu mukatolika yisobanukiwe, ubu mu Pentecote yisobanukiwe, ubu mu Anglikani, ubu mu Renevangeli, ubu mu simbizi uko amadini yasangana. Mugabo gira igicaniro. Kandi igicaniro biragoye ko ushaka kukigira uri wenyene ngo uvuge ngo uyu munsi rero ngo ngagacaniro ngo ndakagize. Bishaka kukwanikira ndajya kukubwira kuko umuhungu Gideyoni nza kubabwira biratangaje ugane yakira igicaniro cy'umukama ari umusore bikarangira arongoye abagore 70 kandi bikarangira apfuye nabi ku buryo bw'uko umurage wiwe ho gutorana umwana wo kumugore mukuru basi yatoranye umwana w'inshoreke yo hakurya. Iyo ni imivumo mugendana natwe ngiye twisanga turi inshoreke zo hakurya. Hari bicanira ubona mu muryango wawe, hari bicanira ubona ko umugabo waciye ku mugore wawe, wowe ukabona nk'ubugome, ukabona nk'ububata, ukabona nk'ububwa, ngakumbe n'inkorerezi afise. Gusa irevre babwirizwa nawe kwimvira akavuga ati niki kiniko ndiko ndagikora kenzaniye kamara kawe. Mugambo gihe atari yumvira nawe uracafise cyo gukora. Ngo Aburahamu yubakira uruhimbo umukama aho hantu yari yamubonekeye. Mwebwe Imana yaravuze muca muragenda ngo iravutse. Yarabasanze mu ndoto ibana babarotorera muragenda murapancarika. Burayimu ngo yaciye yubakira uruhimbo aho hantu kugahumvise ijwi ry'Imana. Uruhimbi yubakiye umukama gwatumye Abakanahani nabo batongera kweregwa. Burayimu ngo business iratangurira haguruka. Burayimu ngo agashora ngo akajya ukagashora kadandaza ngo umugwiza tungagira icyubahiro. Ntabwo Mesopotamiya yadandaza intama n'imene, yadandaza ibiti Setera yacutse. Ntabwo Mesopotamiya yajabuka, mugabo yarasigaye abitwara ku mupaka ngo Burayimu yubakira uruhimbi. Imana nivuga ubaka uruhimbi.
ubu ngubu urumva ko turiko turavuga ko afise ibi bicane n'abakene n'abadandaza n'ibweme nkora n'ineke wajabutse hakurya n'uyu musi nacutora none uri kuravuga ngo Uwiteka ngo nangira neza ngo nzomuzana kimwe muri 10 iki hari abantu babiri basenga amasengesho atandukanye kare sinzi umukristo nigeze kubibwira yavuze kandi yanore wumva yuko arusha agomba ko kugendana n'Imana mugabo rero akaba afise igicaniro cy'ubukunzi bw'inda akaba afise igicaniro cy'ukutarekura akaba afise igicaniro cy'ukutabashapu hari abantu musinziriye mu mwuka kandi Imana yaravuze ngo umuriro ntukazime ku gicaniro mwose ukuzima gusa warasinzira kandi kuzima no gusinzira ni ibintu bibiri bitandukanye kera baravuga igicaniro murazi ko bagicana kugira inka zisusurukirwa izikamwa zikamwe neza isazi zigende inka zikira amahoro kandi isazi mw'isi y'umwuka n'amashetani n'imyuka mibi n'ibigeragezo n'ibisuzuguriro cyarazira ko umuntu w'umugabo avuga ngo igicaniro cyagizene cyazimye ngo byabisigura ko inka zose waziriye wazimatse cyangwa uruhongore bagwibye rwose rwahetse namwe mwarihagaze ko ngamusanga umuriro wasinzire kandi Imana yaravuze ngo ntugasinzire muzosoma Abaheburayo wa mukristo arambwira ati narabibonye yuko nagunze Imana ati kandi byangonze ko kuko ndakorana na kimwe ndongo kandi sinigera nshomera mugabo ntaterambere mfa ngezeko ndafikinatangwa n'inzoga hari abantu banza kubaza uti nimba ari inzoga gabanya inzoga nazo zizana uruhombo ekada ndafikinatangwa y'abakobwa ngo none ngo nawe ndi kwisengera mu nsengero ngo Imana ningira neza ikazoma umugisha nkagira icyo ngezeko nzoyizana icya 10 cy'amashimwe no yasenze nabi yasenze isengesho ry'umushomeri kandi adashomereye kuko already hari Imana yamuhaye ngo beshi Imana yabahaye amata ndavuga ububasha bwa mutima mweranda ngo ariko nabo bayima amatwi ndavuga gustopa nibumva icyo mutima yagira ama ecclesia nibumva itegeko rya rudasumbwa uwo muntu rarabiri ngombwa ko abwira Imana ngo Mana ngibi byanje avuga nga Zaki genda musome Luka 19 ngo Zaki ari umuntu mugufi uwo muntu afite ubugufi buhishije mw'isi y'umwuka kandi nabwo bwonona buyotse itunga bwinjiza abaronse mu buzima bwacu bwinjiza imyatsi imibano bigerageza ngibi byanje nawavuze ngo niyongera Imana niyongerera ko kuko yaramaze kuguha ahubwo nawe igira uti narisonukiwe nje kukugerageresha muri duka fishe naho twanyongeyeko utu tukwitwa ku gicaniro dusenye Pawulo yarazisenye ingwi byari bigiga by'ibisate yashiriweho kandi iyo migisha mushaka atacirita banje kubaruhisha atace muwanje kwisonzesha naho nyine mugaragara nk'ibyaryo wavyawe n'Imana nakora nk'uko Kristo ni watubanje urukundo tubwizo kumukunda ndamubwira nusenze isengesho ry'umushomero utariwe ahubwo genda muri dukofisi mushire ku gicaniro cy'umukama mubwira uti byanje n'ibijya bahabona unkure kwiga isonzuguro ariko umushomeri aho watuwiteka naco mfise ndagusabye ungire neza shingiye kuri umuntu yambaye agafana shingiye kuri umuntu yandihinze shingiye kuri umuntu ndagusabye naje nzomuhesha wumugisha iki gicaniro canje ndagicanye nimba bagwa top tkukwiriye ugafunga umunsi umuto twisonzesha hano umukristo yarakwiye kubura n'ifungo na rimwe mu ndwe ndavuga muri naso bwa data mukwezi uri kwezi murumva ko Imana ivutse urahima arakora nabo ijambo ry'Imana muraryumva mukadurumira kuri iryo jambo nyene ngo Kristo yarabirangije murakeneye guhibutsa kandi simbihariye ko yabirangije ntandi cyungurwa ari nandi maraso azomeneka mugaba kugira ugara ko migisha igaragariye ndakurahi
uracatanga uracakora ko naho Imana izogwejo naho igihe uzotanga ukore kuko ari indi migisha myinshi. Avuye aje ku musozi uri mu buseruko bwa Beteli ashinga ihema giwe hagati ya Beteli amaja mu burengero n'ahayi mu buseruko. Aho kandi ahubakira umukama uruhimbi yambaza izina ry'umukama. Muri ubu bwa mbere Imana yavuze Burayimu arakora. Ubu nawe yongeye kugenda ariko ukiva ariko arakora kugira ngo asenge, kugira ngo avugane n'Imana. Gusenga niki? Aka kantu mwanze mukanyumvirize kandi mugasorinye. Gusenga niki? Ubundi isengesho ni ijambo ubwira ugusumbya ububasha. Niba n'umwana wawe uri kuramudira avuga ati yara mama ndagusabye ungirire ikigongo bareka aragusenga. Niyo mpamvu ibyo musenga uburyo mupfukama n'uburyo mubikora mukwiye kuba presentive dani. Very attention dani. Abanzi gifaransa n'icyongereza. Very attentive dani. Very attention dani. Presentative presentative. Mutegerezwa kugaba gusumba kwijajara. Ubwa mbere Imana yavuze imusanga mu gahinga kanyaga nande Burayimu arakora. Burayimu yongeye gutembera aragezana arabona ko ibintu bipanye, ariko ibintu bitameze neza. Ashatse kuvugana n'Imana gusenga. Yabanje kubaka uruhimbi. Ni mwemwe nyene muboko gusenga ataruhimbi rw'Imana mufise. Ubaka uruhimbi ukubwo kw'ibisuzo. Ngo Aburahamu agenda aho kandi ahubakira umukama uruhimbi yambaza izina ry'umukama. Yabesi yarubatse uruhimbi arabanza arazana amateka yiwe yose yashyira imbere y'Imana. Araheza aganira n'Imana. Gusenga ni kuganira n'umuntu. Gusenga ni kuganira n'umuntu agufise ko ubushobozi agusumbya. Nico gituma gusenga ubundi ni gusaba. Gusenga kuko iyo umuntu agusumbya ububasha ukamuganira arakumviriza kugira akwereke ko atagusuzugura yaragusubitse. Cyo gituma Imana amasengesho yasubitse. Iyo uri kuravuga rero uri kurivuga n'ubundi umuntu mukuru akore ko gapresenta cyo gasumikete ryawe akavuga presenta akaiza gasubitse isengesho ryawe. Murumva ko atubotse ubwirane kwambaza izina ry'umukama ataruhimbi. Imana yavuze arakora. Akeneye Imana arakotse. Murumva isoko ry'ubutsinzi, murumva isoko ry'ubutabazi, murumva isoko ry'ubuhembutsi, murumva isoko ry'ugukundwakazwa, murumva isoko ry'ubutunzi, murumva isoko ry'ubudahangarwa, murumva isoko. Banza mwumva uruhimbi hama ndaje nzobabwira ingene mupanga neza kuruhimbi. Ariko banza mubyumve. Ngo Aburahamu agenda araca isago gushikashike muri Niger. Murumva ko uruhimbi si ikintu cy'ikigatara rushira imbere y'igitanda cyawe. Niyo mpamvu uruhimbi ruragenda rurakuvuganira aho uciye hose. Umurundi ugerutsemo ngo dukwiduhoraho. Cumi atera amapfa mu gihugu. Aburahamu amanuka mu Misiri kugererayo kuko amapfa yari yatekije inganda mu gihugu. Bari mu gushika mu Misiri abwira umugore we Sarayi ati umviro ndazi ko umugore aryoheye yicisha. Abanyamisiri nibakubona bazovuga bati n'umugore wiwe bazonyice nawe bakure kubeho.
ndagusabye uzovuge ko uri mushikanje kugira ngo bamfate neza kubera wewe kandi ndarusimbe kubera wewe. Umva mbabwire, nabwiye ko Pawulo acanye umuriro inzoka zaraserutse. Iyo wubatse uruhimbi ibyo kugutandukanya n'Imana bigukikiza ari byinshi. Murabura ugwiba gwaburayo yandurutse bya mu Misiri ngo arashonje, mwisha zogaruka guhembukira hari byabaye no ku Mungu w'Isiraheli. Ariko kubera gwaruhimbi yari yubatse nawe yaratanze umugore wiwe, Imana ndiyemeye ko bamurongorera ku mugore wiwe. Imana yahanganye n'ubwami bwa Misiri, ahangana na Farawo, ahangana n'abakunze Sara, kandi Burayimu ari wasa n'uwatanze Sara. N'Imana Burayimu yaramutabariye ku buryo bw'uko intege nke ziwe Imana yatsifutse, ahubwo ikanyaga amatungo umukobwa ujyaga igenshoreke umwami wa Misiri. Bwumvikana ko iyo umaze kuba kurembi rw'umukama nawe wojuragirika, nawe uba mu ntege nkeyi, Imana ntigutererana n'amakuba. Ngo ngako Aburahamu yabaye agishika mu Misiri, abanyamisiri babona ko umugore wari mwiza cyane. Abanyacyubahiro ba Farawoni baramubona, baja kumuhayira Farawoni. Uwo mugore acejana mu ngoro kwa Farawoni. Kubera we Aburahamu aratoneshwa, baramukubitira ibitungwa bito bito na binini binini, imfizi n'indogobe, abasuku n'incoreke, indogobwe zibyara n'ingamiya. Ariko umukama arungikira amahano menshi Farawoni nabiwe bose kubera Sarayi muka Aburahamu. Iyo umaze gucana igicaniro cy'umukama, turumaze kwa n'umumaro bungana, Imana irindi byawe nibyo witangiye n'amaboko yawe, Imana ikabona ko ari intoranwa yawe, Imana irabirinda. Zangwa mwirirwa murasenya, bya bibengero bwirirwa birabagaragarako. Ni wubakira uruhimbo umukama azobona tu umusore n'uwawe nta mpamvu ko akubenga, umukobwa n'uwawe nta mpamvu yuko umutakaza, ururugo n'ugwawe nta mpamvu yuko wawukana. Mukama azobona ati ubu murageni kwawe nta mpamvu yuko uhora utanga ibiturire. Mukama azobona turi wo kuramba nta mpamvu yuko uhora ku musego. Mbe mukundiki murarondera ya ngo Imana iteza amahano menshi Farawoni yarafite ikosiri. Iyo wacaniye igicaniro umukama, ndege nke zawe zigwa ku makosa y'umwasi w'Imana. Rero mu mwakanzwe n'abarozi mutora inteke, mwakanzwe n'abasambanyi murati ngo muragenda, mwakanzwe n'imboragwe z'amayibobo muromoka muragenda muturukira rwanda taso. Ngo Imana iteza amahano menshi nde Farawoni. Iyi ndi ngomoko niyi Burayimu ikindi gitangaza arakora niki, yitandukanije n'ibyo Mesopotamiya. Kayini yigumanije n'ibyo yavuye igisokuru cyawe kibi. Urabona ko so na nyoko byarangiye barangije na tibabanyamahoro. None uragomba kuba nkuko so yabaye, uragomba kuvuga nkuko nyoko yavuga. Urabona makuba yakugeze, uracidadira ngo wacu dusenguko. Genda ukomeze mugakiro bakigicaniro cy'umukama. Ndi wanyu byo batarayishurirwa, ubu ni wanayishuriwe neza impamvu amadini menshi atigisha iby'ibicaniro. Idini ubwaryo ni igicaniro kibi. Ubwa mbere idini nishobora gutakaza abanywanyi, kandi Imana nayo iyo yakunda ubwinshi bw'abantu yari gupfa umubwira umuryango waterana bene wabo baharani hariya
ati nimuze mwese yabwiye Burahimu uyu ahubwo icyagiye kugerageza Burahimu nuko yikurikije nde Loti na Seteri mugabo Seteri Imana imwicira harano ndavuga ati namwejeje uko yagukurikiye yemera Imana ya Burahimu uko yapfuye yemera Imana y'umuhungu wiwe Mana yamubatse umubabaro Farawo atuma Aburahamu amubwira ati wangize ibiki ni kuko utamishutse ko ari umugore wawe ni kuko wavuze uti ni mushikanje nanje ngaca ndamutwara nkamugira umugore wanje ubu rero ngo umugore wawe musubire ko umvireho Farawo ategeka ingabo ziwe ngo zimwirukane we n'umugore wiwe n'ibyatunze byose ubundi agamuna gahana nabonye kambere iyo uri mu gihugu ibyo utungiye ni gake bakwemerera mu gihe ari bo bakwirungikiye umwitswe n'intwaro z'igihugu ugenda utwaye ubutunzi bwawe nikaka muga Farawo yamwirukananye n'igihe ati genda mvira bakundwa b'umukama iyo ahantu uherereye wacanye igicaniro cy'umukama iyo ahantu usengera wacanye igicaniro cy'umukama iyo ahantu wumvira ijambo ry'Imana wacanye igicaniro cy'umukama ngibi byizohaga icambere ugira ubudahangarwa icakabiri ibyawe birarindwa icagatatu urashumbushwa naho uba waribwe icakane ugira icyubahiro icagatanu ugira igikundiro icagatandatu ugira igitinyiro utwo tuntu twandikana nimba dukeneye yenda ucana igicanira ahantu usengera cyangwa ubaye ubwira Imana utishingiye kubyo numvise ngiye gucana igicaniro yemwe gabayo sinzongera kukuryagenya sinzongera gusuzugura ijambo ryawe Nindashobora gucana iki gicaniro kikemera nuwubaha itegeko ry'umukama nuwuri mu ntambara ariko agomba gutabagwa n'Imana atagomba kwigwanirira intambara urimo ntazonzi ariko reka ndakwinginga Abanyisirayeli intambara mbere bagwanire Fidomu ngo Musa ni wari umuyobozi wacu reka nawe uri umuyobozi w'ubuzima bwawe uri umuyobozi w'urugo rwawe uri umuyobozi w'ejo wawe hazaza uri umuyobozi w'amagara yawe ukavuye ngo umugore aranyikorera imitwaro ngo umugabo aranyikorera imitwaro ngo indenende mufise ukuntu umwana nije abanyu ngo musajja ku musozi nabwiye ko ari igicaniro cy'ahantu hari igicaniro Imana ubwayo yicanira ibyo nabwiye ku musozi Sinayi Imana yicanira igicaniro ko yagira itanga itegeko musagiye ku musozi wewe igicaniro cyana cyari ciki yamanika amaboko Yozuwa ariko aragwa n'Abamaleki inkota ya Yozuwa ngo ntipfuye igakata Abamaleki ikabahonya ariko Musa amanuye amaboko Abamaleki bagaca bagirane bica Abanyisirayeli Yozuwa agatsindwa ngo Huri muramu w'umugabo wa Miriyamu na Aroni mukuru wiwe muhereza mwuka ngo baca baratsi mbo ko ari ubucunguzi umva ko ari za nkingi zo mu isengero Salomo yubaka ngo baca baratsi mwasegura ko bakugurya ubundi kuko bavu Musa ubwira ntaruhe amaboko ntaruhe mbavunike mu nkokora aje hasi umva ni igicaniro cy'ahantu gifise ikiguzi icyo kiguzi cyatumye Aroni ava mu ihema gituma Musa ajya ku musozi gituma Huri ava mu ihema barapfa ku buriri baraza kandi mwibuke ko Salomo ikibanza yari yatoye cyo kubakamo ingoro y'umukama ngo Imana irakigomwa iravuga ngo aha bazohanjanira igicaniro iki
igicaniro wubaka ahantu gifise condition, gifise umwimerere wacu, niwo ngomba tuganire ko dusozere. Sinashaka ko kabakanyakana ngiye mu gitabo cy'Abacamanza mu kigabane cya 6 kasome dukeye murongo wa 22 kamere ko 20 ngo marayika w'Imana abwira Gedewo ati akira inyama n'imikati itambiye ubishire kuri ico kibuye wezusukwe ko umufu. Nawe agira gutyo nyene umarayika w'Umukama atuma isunwa ry'inkoni yari afise mu minwe awukoza kuri za nyama na ya mikati itambiye. Hanyuma umuriro usokoroka uva muri ca kibuye urigita izo nyama n'iyo mikati itambiye. Niyo umumarayika w'Umukama yazimangana mu maso ya Gedewo. Gedewo aramenya ko yari umumarayika w'Umukama. Hanyuma Gedewo avuga ati ndagowe Mukama Mana, mwako nabonye umumarayika w'Umukama amaso mu yandi. Umukama amubwira ati gira amahoro, ntutinye, ntupfa. Aho hantu Gedewo ahubakira Umukama uruhimbi, aca yita Umukama niwe mahoro. Ushika n'ubwo ruhimbi ruracari Ihofura ya bene Abiyezeri. Mwe mwaravuze ngo mbonye Imana, mwarashinze naye mukunda kumva mushinze naye ndabwira ati rero naye murashinze amajambo genda mutange n'ituro gishimwe. Hari hantu bagusengeye, hari hantu watanze umutwaro, hari hantu bakwigishije, genda washirisha imwe cyawe. Ilizobi ndahava. Imana izomikora ikorera ku masengesho yawe kuko ibatabara kubera kwemera kwayo no gutakamba kwabigisha ijambo ry'Imana bayo. Niyo mpamvu musinzira bagakanura, mwarya bakifunga. Mwamaja mu bride shower, Maria mu happy birthday. Nabo bagacicekera imbere y'atari y'Umukama. Gideoni ngo abonye umumarayika yamutegetse icyakora ashira ku ibuye, arabonye ko cyemewe. Nawe utanze umutwaro, usengeye mama, usengeye papa, usengeye urugo, usengeye amashuri, usengeye iki, hari abantu benshi mwasenga Imana mugabo kuvana Imana ibaye akaduga no kuzungagiza ko nake gusa. I'm sorry. Kera mwari muri korari, kera byaremera, kera mwarapfukamika amavyasi bikemera uwantu. Gideoni nawe ikimenyetso cy'uko ari umumarayika. Amusabye icyakora aragikoze. Nagusabye gusenga utanga n'umutwaro ngo basenga urasenga. Abonye umuriro, igitambo cyiwe kirakiriwe. Aravuga ati ndagombonye Imana. Imana iravuga ati ntupfa humura, waca yubakiraho Umukama. Nimubona warigeze gusenga Imana ikakumvira, ugasema Imana gumenye mwishuru kamenya, ntuzobifate minenebwe ngo byari ngombwa. Nimba waratanze ukabona urahawe nawe, ntuzobifate minenebwe ngo byari ngombwa. Turi kubabaza Imana ibicaniro. Cucani igicaniro cy'Umukama mubwira uti ndabonye ko nshaka gusaba ukanyumvira. Ngo Gedewo acacana igicaniro cy'amahoro. Gecho susenzi Imana ikakumva, cyane igicaniro cy'amahoro. Genda ku gicaniro ushireho ubudugu itwara. Mugabo Gedewo rero ahari ikindi kintu Imana ishaka kumukoza kuko yamugomba. Imana yacembwe ngo muri cyo joro nyene Umukama abwira Gedewo ati fata ishuri byagwa n'imfizi ya so hamwe n'indi mfizi y'imyaka 7, hanyuma usite uruhimbi so yubakiye ikigirwamana cyitwa Bahali, utembagaze n'inkingi yitwa Ashera iri iruhande yarwo, weze wubakira uruhimbi Umukama Imana yawe mu buryo utegetswe ku isonga rya kijya kigo cy'amabuye.
muruva ko naciye yubakira uruhimbo Mukama. Hari ikizira kuri Gedewo. Kubera iki? Ikibanza Gedewo arimwo kirimo ikindi kigirwamana, kirimo iyindi mana. Ntabwo ari Gedewo agiye guhangayika avuga ngo ibyo bicaniro biriye. No, Gedewo yakoze igikomeye, akora igikenewe, aca yubaka uruhimbi rw'Imana, aranagwita izina. Ngo Imana avuga ati urwo ruhimbi sishobora kurukorera ko ibitangaza, hakiri urundi ruhimbi rwa so yawe wawe. Ati genda rero tora imfizi ya so, usenye ukatagure rujya ijya nkingi ya bahari, hamubone ko ntambira igitambo igicaniro cyawe ndacemera. Nuvuga we kugwa wa ruhande yuko nzi cyo wigishijwe cyo wumvise cyuze, Imana nayo yirondera izindi strategy. Niyo yagiye gusanga Gedewo namubwira ati no Gedewo, ntabwo bikunda kubimbi nawe kwisubira kwa mahoro ntibishoboka. Genda ubikore mu buryo butegetswe. Iri jambo mu buryo butegetswe idini ryararimitse. Hari uburyo butegetswe kandi mutabarikwa. Hari uburyo butegetswe kandi mubuhorekwa. Hari uburyo butegetswe kandi munezererezwa. Uburyo butegetswe nibwo tuje kuganirako, kandi nibwo tuzokomeza kuganirako. Imana abwiye ugendo wese wakire ya mfitsi yindu yeretse kwinkuka, uyiturize ibisate bya yangingi yitwa Ashera, uzoba watembagaje. Hari ubusutwa, hari ubushirasoni, hari akanwa karekare, hari ururimi rurerure, akanwa kabi, hari ubusuma, hari ububeshi, hari ubutinganya, hari ubusambanyi, hari akaborerwa, hari ibintu mubwirizwa kubanza gusenyura, hari ikinyoma cy'ubutsima. Gedewo ahitana abantu 10 mu basuku biwe, akora nk'uko Mukama yamubwiye. Ariko kubera ko yatinya bo mu nzu ya se n'abantu bo mu gisagara, ntiyabikora ku mutaga, abikora mu ijoro. Abantu bo mu gisagara babyutse kare mu gitondo, babona gwa ruhimbi rw'ikigirwamana cyitwa Bahari rwasenyutse, ya nkingi y'ikigirwamana cyitwa Ashera yari iruhande nayo yasidutse, kandi na ya yindi mfizi yahereje ku ruhimbi bari bubatse, ku rundi ruhimbi bari bubatse. Baraheza babwirana bati ninde yakoze ibyo bintu. Barabarerekeraza, baratohoza, hanyuma bavugana bati Gedewo mwene Yowashi. Niwe yakoze ibyo bintu. Abantu bo mu gisagara babwira Yowashi bati sohora umuhungu wawe maze apfe, kuko yasenyuye uruhimbi kw'ikigirwamana cyitwa Bahari, agasitura n'inkingi y'ikigirwamana cyitwa Ashera yari iruhande. Yowashi abwira bari bahagaze iruhande yiwe bose ati mwebwe muburanira ikigirwamana cyitwa Bahari, nimwebwe muzomukiza. Uwo wese aza kuburanira ikigirwamana cyitwa Bahari aricwa batarinze ko buca. Bahari niyo abari Imana, niyiburanire wenyine, kuko uruhimbi rwiwe ariko rwasenyuwe. Kuri uyo munsi nyene Gedewo bamwita Yerubahari. Bavuga bati ikigirwamana cyitwa Bahari nikimwiburanirize, kuko ari we yasenyuye uruhimbi rwacu. Hari igihe abasi bazokupfa ko kubera icyo wakoze mu gusenyura cyangwa mu kwica cyangwa mu kwitandukanya n'ubugome n'intandaro yabwo bwose. Hari igihe abasi bazogutangarira kubera umwanzuro wifatiye bawewe. Nabwiye ku isengesho rya mbere ribi ryugara ikirere cyawe, ni isengesho kugira ngo Mana umungarukanire. Inde mwe mwasambana, inde mwe mwaboregwana, inde mwe mwarengana ibigo, Mana umungarukanire. Iyo ni isengesho ribi
riza n'umuvumo ritaza n'umuhezagiro. Byumvikana ko gucanira igicaniro Mukama biguhindurira izina, bikaguha ubutware, bikaguha ububasha. Byumvikana ko Yowashi yari gugirane kubera ari umwami akaba yarahagarariye icyo kigoma naremeye ko cyubakwa muri ako karere. Byumvikana ko Yowashi yari guhava ashwanira Gedewo umuhungu wiwe, ariko niyamushwanira ahubwo ababwira ati ndabica mwese bagomba kuyiburanira, mureke yiburanire, senzi ko mwaduhenze utareka igigomana. Byumvikana ko gucanira igicaniro Mukama biserura ukuri mu karere ubayemo. Wowe ukeneye kumenya ukuri, wowe ukeneye guhishurirwa, wowe ukeneye guhindurirwa izina, wowe ukeneye gukugwa mukamuna no mukangaratende, canira igicaniro Mukama. Ngayero Gedewo yari ububasha bwo gusaba Imana ikimenyetso atarinze guca ku mwami ari we se wiwe Yowashi. Gedewo yarahawe imbaraga zo gutabara Isirayeli, izindi ngabo zose zicecetse zibundaye mu mifurege zinyegeje abamediyani. Gedewo yarahawe ububasha bw'uko Abafilisitiyo barota ngo barota bakabona inkota ya Gedewo n'ukuboko kw'Imana. Kubaka uruhimbi rw'Umukama uwo bigereranya niki? Mbese wowe kuri kurazempera bizokugwaho niki? Mbeho ndakwibariza, uribaza ko biraririye kukugwaho? Ekada ahubwo n'imigisha yawe uzonyuranwa nayo, uce mu nzira itari mu gutabagwa kwawe, uce mu nzira itari mu guhirwa kwawe. Kubera iki? Kutamenya ibanga rihishije mu gucanira igicaniro Umukama. Wumve ngo hari ibindi bicaniro bihari. Amajambo watu bako ni igicaniro. Mwari muzi ko igicaniro ari kibi kugezaho. Ari naye nabonye y'umuntu yari umukozi w'Imana ariko arigisha shinga inaye, avuga ngo kuri iri barabara rya 28 Novembre okugene sinzi ko ari ko hakirwa sorry okugene ngo hari umukobwa yabyutse muri sport, yari umuntu yabyutse muri sport sorry, muganga wa n'undi muntu yitandiriye nka kugira ko abamisirma yifutse akabona agenda arivugana, amaze kugenda arivugana agira amatsiko ngo yuko umwuka w'Imana urambwira ngo gera wumvirize ibyo ari karavuga. Ngo asanga ngo umuntu yagenda avuga ngo amaraso mu zuru, ngo amaraso mu matwi, ngo amaraso mu kanwa, ngo amaraso mu biganza, ngo amaraso mu ruhanga, ngo amaraso mu birenge, ngo amaraso mu mukondo, ngo amaraso mu gisusu, ngo amaraso mu nteke, ngo amaraso mu mavi, ngo amaraso mu izosi, ngo amaraso mu bishatsi, ngo amaraso, ngo amaraso. Ubwo nyene nawe acavuga mu izina rya Yesu Kristo ubuzima aravuguruza ayo maraso. Kumbe uhari igicaniro cyari cyarahacanywe cyuko hoba inanda yo guseka kwa maraso kw'abantu, no kuvuga muri icyo gihe ari karatongera kugira ngo imodoka riza gukurikira ije gucikira impanuka. Aravuguruza ngo kumbe ntiyari yabyutse muri siporo, yari yaje mu mwuka w'Imana afatanye nawe asambuza icyo gicaniro cyuko amaraso yabona ameneka. Impamvu nakagagwe mugafisha nuko ari abakipfukana bakisama ikutere mu matwi yabo yo kumva icyo mutima mweranda yagira ubwoko bw'Imana. Rero ndabashimiye namuhisemo kubaka igicaniro cy'Umukama kugwa kw'ibisuzuguro, hindurirwa izina, tabagwa aho uzocubaka hose, nucubaka munsi wawe, nucubaka mugabe ibicaniro turiko turasenya. Ntabwo uvuga ngo igicaniro ugiye kubaka cubakira hamwe n'abandi kugira ngo utabarirwe hamwe n'abandi. Kubera iki? Mwabwiye ngo genda wubaka igicaniro cyawe ukaciti cyangwa ucubatse muri sani wawe, ushobora kunanizwa n'urugo wubatse kubera intambwe ushikiye uyu munsi ukazawumva ibishobisho. Mugabe izorangira tuganiriye kugene usobanukirwa amabanga yose ahishije no mu buriri bwawe. Abagore muri yabira ngo musimu imyumira, abagabo mukiyabira ngo abagore banyu ngo barabananiza, ntimumenye ko abagabo benshi uyoza kubapimisha za ADN mu kwiruka. Umugore watarenze ibi ku mupfumakaza wagiye ko mwabagabo muraguza, umupfumakaza akakwabirira umugore kandi akamuguterera inda. Abagabo muraguza
genda rero ajyana umusengera wagira igicaniro cyawe aya gucaniro cy'abandi ajya mumvira mugirira ruwanje ajya mugirira ajyana wumva ko akuba kukumva nagutse genda watange kimwe muri 10 washira kabuto kawe gutera amajana 5 iki gihumbi n'uwo miliyoni n'izi miliyoni cyane ndatsibikenya gora kongo kubiba bwishi niko mbura bwishi ariko agatima ariko igituma bibwe nico gikomeye none Imana nyina muri twishimire tunezereze turinde kubabara kandi duteturema kubayirwa rwose dawa twese ubyagiye mu ijuru icyemezo n'ikinyene cyuko turi ubwoko bwawe nuko ijambo ryawe ridutuma dusariva ijambo ryawe ridutuma tumira amate ijambo ryawe ridutuma tumira mitwe tukumva dushaka kumva twobikora twokora ibyo ushaka twokora ibyo dusaba uko iki gicaniro cyarinze ubutunzi cyarinze umukenyezi cyarinze ingendo za Burayimu nayo intege nke zitabutse niko bareke iki gicaniro ducanye umubavu mota neza dushitseko udushikanwa dushitseko utwigoro dushitseko imihigo dushitseko mukama ubitubyarize imisaruro duhindurira amazina uduterane n'akabi gakomoka ku bagome batarisobanukirwa ahubwo duhe ubutware ngo kubomora inkingi zose z'ibigirwamana duhemburwe n'ijambo ryawe natwe duhembura abandi muraso ya Kristo dushire ku ikimenyetso cy'ubudangarwa ubutware bwa mutima w'Imana bukomeretse ngabo bibe muri twebwe kugira ngo ibyacu byari byarariwe n'inzige tubigarurizwe abacu bari barazimiye tubagarurizwe abazimiriye mu rumoga bazimiye mu busambanye bazimiriye inyuma y'urugo abazimiriye mu bubeshi abazimiriye mu manyama abazimiriye mu bwibone abazimiriye mu gahinda abo bose umukama bagarukane mu izina rya Yesu Kristo tugira umugisha n'umugwiza tunezerwe kandi duhimbagwe kuko twarahiriwe ukomere cyane Yesu Kristo ni muzima kandi agira neza byose ubutware bwa rudasumbwa bukorewe muri twebwe twarahizagiwe amen.